Bueno, zelan antolatu korrika bat, ez? Korrikaren antolaketan bere biziko garrantzia daukate hiru faktorek. Aekak, aekideek eta herrietan aritzen diren milaka voluntarioek korrika batzordetan. Aekak antolatzaileak, 25.000 lanordu aitortzen dizkio korrikari. Euskal Herri osoan zer ibiliko den ekimen hori antolatzeko. Nazio, herrialde eta eskualdetan balia daitezen 25.000 ordu horiek. Aekak egiten duen inbertsioa korrikan 2 milioi eurokoa da. Soldatetan gutxi gora bera 500.000 euro joango dira. Aekideek korrika kanpainak irauten duen bitartean, azaroa martxoa bat bitartean, izugarrizko alegina egiten dute korrikak dakarzkien gainontzeko lanak, eskolak emateaz gain dituzten edo sortzen diren lan berri horiek aurrera ateratzeko. Eta voluntarioak ordea korrikak dakarren ilusioa, sukar hori baliatuz, herriz herri aritzen dira musutruk, kilometroak banatzen, diru bilketak egiten, jaiak antolatzen, eta herriz herriko ibilbidea antolatzen. Korrikak osagarri asko ditu. Edizioz edizio osagarri horiek gehitzen joan dira. Korrika kulturala ekimen handienetako bat da, korrika batean. Aekaren helburua betidanik izan delako euskal kultura bultzatzea. Euskaraz. Eta gizarteko esparru guztietara edatzea. Horrela, Aekaren ustez egokia izan da eta bidezkoa da korrikari esker lortzen den diru baliabideen zati bat beste ekimen batzuetan inbertitzea. Onura ekonomikoa ekarriko ez diguten ekimenetan, baina gizarte onura handia emango digutena. Korrika kulturalaz gain, omenaldi ekitaldi ere badago. Korrika guztiek konbentzen dute euskal kulturan sustatzaile eredu izan den pertsona bat. Orduan, omenaldi ekitaldi hori ere prestatu egiten zaio, beste osagarritako bada, eta esan dezakegu olako ekimenetan 130.000 euro edo joaten zaizkiola Aekari, baina beti ere jakinda kultur ondarean inbertitzen dugun dirua dela. Korrika duen beste osagarri bat, hau musutruk ateratzen dana, gehienetan kanta da. Kanta edizioz edizio, kanta ezberdina da, eta edizioz edizio beti erabakitzen da. Edo puntan dagoen talde batek egitea, edo era koral batean egitea, abeslari eta artista ezberdinen artean. Hasiera eguna eta bukaera eguna ditu korrikak. Atzoken perren ikusi genuen moduan, atzoken perren izan zen arradagen hasiera eguna, eta hemendik eta hurrengo larun batera arte, amaiera eguna prestatzen ibiliko zarete dagoeneko. Hasiera eguna gurean, behintzat azken bi ediziotan asko hasi den eguna da. Hor, inflexio puntu bat Urepeleko korrika hasierarekin eman zan, eta korrika hasiera eguna gaur egun bihurtu da ere festa, aldarria, eta egun importantea korrikazale garen guztiontzat. Amaiera eguna zer esanik ez, batzuko Iruñan egon zineten, orduan hori Iruñan egon zinetenok badakizu ez zenolako apoteosia den. Hor badago alde batetik lekuko barruan dagoen mezuan nork irakurriko duen, badago gero egun osoko jaia bebai, kulturrekin menez beteta dagoena, giro euskalduna izan dugu orain artean olakoetan, eta amaiera egunak duen aurrekontua ere, potolotzoa da, gero hori ere beti berreskuratzen da, txosnetatik eta bestelako diru laguntzetatik, baina 1.000 euro egongo ginateke hitz egiten. Korrikak be, app bat du, aplikazio bat du, momentu jakinean ikusteko non dagoen korrika momentu horretan, zenbat kilometro falta den norbera dagoen lekura heltzeko, app horretan ere ematen dugu korrika kulturalaren berri Euskal Herrian dauden ikuskizun, gertakizun guztien berri, beraz horbe egiten dugu inbertzio bat, baina musutruk banatzen duguna telefonotara eta telefonotan jendeak zertatu aldu eta ikusi zer dagoen bere herritik hurbil, ze ekimen, ze korrika, ze korrika txiki edo ze nolako kultur eskaintza daukan ondoan. Ilusio gehien sortzen duena korrikan zer esanik ez, kilometra korritza da. Kilometra korritzeko, bere sasoian, ez dugu astu behar, korrikako eta 19 urteko historia daukala. Urteko gorrak ere bizi izan zituela eta korrikan kilometro horiek
eskuratzeko, ez zegoela horren beste grina, baina gaur egun kilometroak eskuratzeko itzelezko grina dago, mundu guztiak parte hartu nahi du korrikan, eta mundu guztiak nahi duen orok behintzat parte hartu aldu korrikan. Nortzu parte hartzen duten korrikan? Pues mundu guztiak, gizabanakoak, lagun kuadrillak, instituzioak, eta instituzioa dio denan udalak, aldundiak, Jaurlaritza, Nafarroko gobernua, Euskal Konfederazioa iparraldean, sindikatuak, kirol taldeak, kultur taldeak, enpresak, lagunak, langileak, bai, denetarik. Eta gure sarrerarik potenteena edo gure sarrerarik potoloena kilometroen salmenta da, edo kilometroak eskuratze hori da. Gutxi gora bera, hor, 1.000.000 euroren bueltan ibiliko ginateke azken edizio honetan, 20. edizioan. Eta gero guretzat bere biziko garrantzia du merchandising-a, bai, atzo hemen ikusi genuen ere zelan arradegen kamisetak ibili zineten saltzen, bai, guk ere gure merchandising propioa sortzen dugu, eta horretan merchandising-ean dena pakete batean sarturik zan aldugu, badagoela hor, esponsorizazioa, kamisetak giltzatakoak, txarteleria, APP-aren esponsorizazioa bera nahi izatekotan, eta honek ekartzen dio AEKari 340.000 euroko onura. Eta gero badago norbanako bat, oso importantea dena, voluntarioa dena, anonimoa dena, eta bada korrika laguntzailea. Korrika laguntzailea gutxi gora bera, 10.000 korrika laguntzaile ditugu, 10.000 korrika laguntzaile horiek 12 euro jartzen dute urtean, guk eskaintzen ditugu katalogo oso bat, saltokiekin edo abantaiekin non eskura dezaketen produktuak deskontuekin eta, baina importantea da, zen norbanakoak dira, anonimoak dira, inork ezagutzen ez dituenak, eta hor badaukagu masa kritiko bat handia dena, gure alde dagoena, 10.000 lagun direnak, urtero korrika laguntzaile txartela egiten dutenak eta korrika bultzatzen eta sustatzen dutenak. Konturatuko zeineten ez, zein importantea den AEKarentzat, AEKideen, voluntarioen eta bestelakoen laguntza korrika bat aurrera ateratzeko. Korrikak lan handia eskatzen du, baina izugarrizko poza ematen du. Asko eskatzen du, ezin dugulako ahaztu, oraindik ere korrikak helburu ekonomikoa daukala. Lehenago aipatu dizuet, zergaitik oraindik ez garen heltzen edo diru laguntzak ez dauden nahikoak, ez diren nahikoak eta orduan korrikak oraindik ere zoritzarrez helburu ekonomiko hori mantendu behar du. Zer ematen dio korrikak AEKari? Lehen esandakoa, hauspoa ematen dio. Hauspoa ematen dio AEKideek baldintza bertzuetan egon daitezen. Baliabide tekniko eta didaktiko berberak izan ditzaten. Eta AEKari ere ematen dio diskurtsoa eta aldarrikapena edatzeko aukera. AEKari ematen dio abosgaragailu handi bat, kanpainan zehar Euskararen eta AEKaren aldarrikapena erdigunera ekartzeko. Korrikaren helburuetako bat Euskal Herrian sustatzea da. Lehen esan dudan moduan, ekimenak, elkarlana eta ezberdinen arteko sinergiak sortu nahi ditu. Eta korrikak gizarteari ere ematen dio, 2 urterik behin ilusioa pizten du Euskal gizartearengan. 10 egunez hankaz gora jartzen dugu Euskal Herria, Euskara erdigunera ekartzen dugu. Finean, korrika konpromisoa josteko makina da. Elkarlana sustatu, auzolana, Euskara aldeko sinergiak abiatu, eragile guztiak ikutzen ditugu, posible izan dezaten denek ere korrikan parte hartzea, horrek ekartzen duen lanarekin, eta ezberdinen arteko elkarlan ere sustatu nahi dugu, askotan eta askotan tokatu zaigulako. Beraz, hori da guztia. Korrikaren inpaktu ekonomikoa handia da, baina korrika dirua baino gehiago izan nahi du. Izan nahi duena da Euskaran aldeko aldarria eta Euskara normalkuntza bidean jartzea. Eskerrik asko. Harla an Céadrí an Gabil sa Jake, ag an fonte sin bhí era bhí garcé economíochtar siúil agus bhí féban olbhór sa Gallagher. Bé cion don príomh éimena a bhí agin
chomsku aragad agus mód aimsú in mé majabal de chonstul gwiliga mwenu fod fad na tira. Credimar ag an am sin goméid de comasagin urihor mór a valu. Ach vi an amu agus an garkim sa Gallagher sin vi sé harvé mi áwer dún in san am a vile chacht. In Gabriel Jake agus Gabriel Doyeg vi an ri mwinihe ag forest na gilige le €50,000. Say forest an Eichenach de mwini in Johnston Gillige. Fui Gabriel Carjeg vi policy genia awem agus vi an na mwini vi ag forest na gilige fuin ag crapu lesh agus vi an forest ag Gary Shear an targad de vi sé a curfáil an fubble agus Keilen ri hamach. In sin atmosfér dúsin ach seo bhí cólachtaí príomhaideacha ag Gary Shear an airgad a bhí siad a ceithú ar ugraíocht agus rís eile hepa mar aon muoinú substantial a tharraingt. Dírí leis an rí muoinú áirithe áil ó fonsí príomhaideacha ó cólachtaí agus ó na huidiras éitiile, but hepa aon uirithúir príomhar uirthi tharraingt. Jerry leis an tionscadal de war an cedú áfrilar one Jonach agus na báil coiste agus na gríbí ar an talú ó glónaíal agus conúna go líga acuáirithe a cedú linn gan éiciacht. Dostí mar buinisteúir tionscadal don céad trírí ach in san dáirí se céite ní rúd a commas a gin sinna dheanú agus bhí mar ag brath go heile agus go hamlan ar fóstaíad a céid conúna géige agus glónaíal. Bhí bonú ciiste in éisteacht a chun na príomhhéimena ón tus. An Gabriel sa Jake ní rúd a bhrabas a gin ach €1,000. An Gabriel sa Doyeg bhí brabas de €50,000. Agus á sin caiithe mar 2,000 ar tionscadal beaga trocha tionscadal beaga fod fad na tíre agus chur mar 2,000 ar taobh le cedú linn leis an céadrí eile agraí an Gabriel sa Caharjeg. Ní ró aon brabus ag iarraí as Gabriel sa Caharjeg ó ná séideag. Agus beidir nach é dulchan cin ar ménú ach an maithis súisialta a dhéanaan rí an dóid far leis an le fiúntas an rí havas. Tá gá leis an fiúnta sin a hóisneis tá gá le taide agus sin rud nach bhfuil deanta a gin. But tá a gin ar bhain éitiúil ghuiil an rí in é anachid daoine a spragu leis an géalaigh a churchan cin. Tá a gin gur spraga mar ibrithe pobl in sna cantracha an bhfuil siad a gobar gur spraga mar iad agus ghuiil na línraí atá siad sin in cruthú tan línraí sin níos láidre agus ghuiil an obair dhéanann siad anis a bhád níos fearr margheallar an rí. An céad can eile, the next one, yeah. Tá buntastí sóisialta a géirí as an rí agus is gá go mé ma jabal sin iad siúd a cruthú inis le taide náis blach ólas boníthe. Mas féidir na buntastí sóisialta agus na buntastí teangólaíocht ar ná a éireú, curthaí sé sin an rí an éit láidir amachchan seo le teacht ar an muoinú atá dí hon toithaí an tionscadal le cinsiú. Bé an coiste agraíonn an rí bé siad siúd ag plé seo san amatá le teacht. Gur mil mágah. Un cop introduït què és el Correllengua, la primera presentació de la jornada, en aquesta segona presentació em centraré a explicar com s'organitza el moviment. Tal com he explicat a la primera exposició, nosaltres definim el Correllengua com un moviment cultural i reivindicatiu de caire nacional que té una vessant global i local alhora. En l'eix global, el protagonisme el té la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL. Com a entitat impulsora del Correllengua, la CAL s'ocupa, edició rere edició, de definir les línies mestres del Correllengua de l'any en curs. Quins són els objectius marc, quin és el personatge destacat del Correllengua, quins són els personatges, les imatges gràfiques, entre d'altres.
A partir d'aquí, l'entitat s'encarrega de generar un seguit de recursos i materials que posa a disposició de forma pràcticament gratuïta a comissions organitzadores de territori, institucions, escoles i altres organismes interessats a organitzar el Correllengua. Els recursos que la CAL genera són bàsicament exposicions, pancartes i altres elements d'imatge que es deixen en préstec i van voltant d'un poble a l'altre. A més, la CAL també edita samarretes i altres materials de marxandatge, com per exemple xapes, que els organitzadors locals compren a preus reduïts per vendre'ls i recaptar diners per finançar els actes. A més, la CAL també deixa les despeses que suposa la generació d'aquests recursos, així com la coordinació dels préstecs i altres elements relacionats. I la CAL recorre majoritàriament a subvencions de la Generalitat de Catalunya per fer front a aquestes despeses que suposa el marxandatge. Per tal de donar a conèixer la temàtica del Correllengua en l'any en curs, així com per presentar els recursos que s'oferiran, la CAL difon un dossier per organitzadors, que és un document al voltant d'unes 50 pàgines que es pot descarregar del web del Correllengua. Aquest document explica detalladament com qualsevol organització pot organitzar els actes del moviment, com funciona el sistema de préstec i de venda de materials i també inclou el catàleg de materials disponibles. A més, unes setmanes abans de començar la campanya, la CAL també organitza una trobada per als organitzadors on poden compartir experiències i donar consells de bones pràctiques de com organitzar els actes. A partir d'aquestes eines que s'ofereixen des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, les entitats o grups d'entitats de cada poble, barri o comarca s'organitzen per acollir algun acte del Correllengua. En algunes zones, la celebració del Correllengua correspon a un sol acte o una sola jornada i l'organització és relativament senzilla i poc costosa. En canvi, en d'altres indrets, el Correllengua implica un complex entramat d'entitats i col·lectius que s'uneixen per preparar una festa amb moltes activitats que atraurà a milers de persones i tindran més actors implicats i disposarà un pressupost més alt. Cada lloc adopta el Correllengua, el planifica d'acord al seu calendari d'esdeveniments locals i l'adapta segons l'estructura i complexitat que decideix. En aquest procés de definició local, la CAL no intervé. Tan sols assessora els organitzadors si aquests ho demanen. Mentre que cada territori segueix les línies mestres definides per la CAL, el Correllengua pot prendre la forma i l'extensió que cada organitzador local decideix. I com s'obtenen els recursos per organitzar els actes del Correllengua? Doncs cada organització organitza de forma autònoma aquests actes. A banda del factor d'estalvi que suposen els materials que la CAL posa a disposició dels organitzadors, en alguns llocs els actes es paguen amb les quantitats que aporta cada col·lectiu local. En altres actes, per exemple, es fan sopars populars, es fan sortejos, es fan concerts per recaptar diners per finançar tots aquests actes. I va en funció de la capacitat que tingui de recaptar diners als col·lectius de cada barri. Doncs, per exemple, un Correllengua d'on un poble pot tenir un cost mínim o en d'altres Correllengues el cost de les activitats proposades pot ser de fins a 10.000 euros. La part que hem explicat d'impuls centralitzat del Correllengua que desenvolupa la CAL és molt important perquè contribueix a que la celebració, tot i tenir un caire local i dispers al territori, formi part d'una mobilització global. Per això la CAL utilitza diverses eines de promoció i de visualització. Per exemple, en primer lloc, els actes d'inici del Correllengua i la cloenda oficial del Correllengua els organitza la CAL. D'aquesta manera s'escenifica el tret de sortida i el punt i final dels actes del moviment. L'acte de cloenda sempre el fem
coincidir amb la Diada de la Catalunya Nord, que commemora la signatura del Tractat dels Pirineus l'any 1659 i que va representar la cessió del territori nord-català a la corona francesa. En segon lloc, també la CAL posa a disposició dels organitzadors del Correllengua i envia cada 15 dies un butlletí on s'expliquen els actes que es van fent arreu del territori del Correllengua. D'aquesta manera, els organitzadors locals saben què s'estan fent i també s'animen a organitzar actes. També tenim, a banda del butlletí, una altra eina molt potent que tenim per difondre el Correllengua és el mapa del Correllengua, que és un Google Maps que reflecteix tots els territoris on s'han organitzat els actes, la data de programació d'activitats i fins i tot alguna imatge de la celebració. A grans trets, aquest seria el funcionament intern del Correllengua. Com veieu, es tracta d'un moviment molt transversal que atrau col·lectius i realitats molt diferents que conflueixen en uns objectius i en una mobilització conjunta. És una celebració molt permeable a la realitat local i aquesta és una de les claus que l'han convertit en la mobilització per la llengua i la cultura més important arreu dels països catalans. Moltes gràcies per la vostra atenció. Merci Braz evit pedin a chonon da vezon a monidiu. Yn enor yw beson gant tŵd a nus ar memes d'artijon a son joud yw ar ben o ieis afro. Desget mus yn tomig bresonig pad chwech mis skolfur met numus get komzet de bawe ugen blaas neuze di garezitin. Merci Braz. Mwyn cynnal ras môr fawr gan ganiatau'r hedwyr gymryd drosodd rhan o brif hewl drwy ganol tref am gyfnod ac i wneud hynny yng Nghymru o fewn ynysodd Prydain, mae cryn dipyn o reolau i'w glynu wrthynt a chryn dipyn o waith paratoi i gael popeth mewn lle a phawb yn hapus. Mae angen i ni felly wneud yn siŵr bod llawer o'r pethau yn enwedig ar yr ochr iechyd a diogelwch yn ei lle. Gwirfoddolwyr, gweithwyr wedi derbyn hyfforddiant rheoli traffig, nifer yn gwisgo sicedi lliw llachar clir, cerbydau ar y blaen, cerbydau ar y tu ôl, etc. Rydyn ni fel Mentrau Cymru, rwy'n ei cynrychioli'n hwma, wedi bod yn casglu noddwyr cenedlaethol fel y gallwn ni dalu am hyn. Mae'r rhain ar hyn o bryd yn cynnwys BT, British Communications, telefon, a chomisiynnwyr heddlu a throsedd Gwent yn De Ddwyrain Cymru a Dyfed Powys, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Rydw i wedi bod yn cysylltu â chwmnïau cenedlaethol, cyfryngau fel teledu, cylchgrawn cenedlaethol, radio, cwmnïau bwyd, etc. A gwneud hynny drwy ffonio i gyflwyno'n hunan ac yna e-bostio gyda dolen at wefan ras yr iaith. Ac yna cyflwyno pecyn noddi. Mae'r pecyn noddi yn nodi'n glir beth all y cwmni dderbyn am ei nawdd a sut bwriadwn wario'r nawdd. 2,500 o bunnau yw'r nawdd fwyaf, y prif noddwr BT yn ein hachos ni, ac yna'n amrywio fel welwch chi yn y pecyn, ici là-bas, il y a 5 pecyn, which describes what you get for the money. You can see that. Mae'r ardalodd sydd yn gwahodd y ras ei hun hefyd yn casglu arian yn lleol gan fusnesau, clybiau chwaraeon, unigolion, ysgolion, cynghorau cymuned sydd fel arfer yn cynnwys tref neu glwstwr o bentrefi, capeli a mudiadau Cymraeg. Swm noddi cymal yw £100. Cadwyd at £100 gan nad yw'n swm rhy uchel. Am yr £100 bydd enw'r noddwr yn cael ei roi ar Facebook a Twitter y ras, ysgrifennu ar blacard kilometr,
y ras a bydd ei henw'n cael ei gyhoeddi sawl gwaith wrth i'r fan ras yr iaith deithio drwy'r dref. Bydd y noddwr hanner campynt hefyd yn derbyn glidyn. Comsa. I'w rhoi ar ei ffenestri busnes. Llwyddwyd casglu 14,610 o bunnau yn 2016. Yn wahanol i rasis eraill, gan fod cymalau ras yr iaith mor fyr, mae sawl cwmni neu fudiad yn noddi pob kilometr. Golyga hyn fod efallai 12 mudiad neu fusnes yn noddi 1 kilometr mewn tref. Mae'r noddwyr hanner campynt gyda'r dewis i redeg neu beidio, a gallant redeg yn gwisgo crys yn hysbysebu eu clwb neu busnes. Mae'r arian sy'n weddill o'r noddwyr cenedlaethol a'r hyn gesglir yn lleol yn cael ei fwydo yn ôl i'r cymunedau hynny wahoddodd y ras. Mae croeso i fudiadau yn yr ardalodd hynny ymgeisio am yr hyn a elwir grant y ras yr iaith, gan nodi sut yr ydynt am wario neu ddefnyddio'r arian hynny yn y ffurflen gais. Ac esbonio sut mae eu clwb mudiad nhw yn defnyddio hwyluso annog y defnydd o'r Gymraeg. Dros y blynyddoedd mae sawl tre wedi trefnu digwyddiad ar ddiwedd eu cymal ras yr iaith. Gall hwn gynnwys diod a bwyd ysgaf neu'r hedwyr, neu cerddoriaeth fyw, neu cyngerdd yn y nos ar ddiwedd diwrnod o redeg. Un mantes o ras yn 2018 yw fod mwy o fylchau rhwng pob cymal, felly bydd mwy o amser gan y menter iaith leol i drefnu digwyddiadau wedi'r ras basio. Ein bwriad, yn enwedig mewn tre lle bydd ras yn gorffen y diwrnod hwnnw, yw fod y ras yn creu esgus da i dynnu pobl at ei gilydd ac i bobl lleol a busnesau elwa ohono. Derbyniwyd 56 cais am grant yn 2016, a'r gwaith anodd oedd i gwtogi a dewis y mudiadau ffodus o gael derbyn yr arian. Daethau criw ynghyd sef rhedwyr cwmni rhedadeg a rhai o weithwyr y mentrau iaith i fynd drwy'r holl lythyrau cais am grant a chael dewis y rheini oedd ar potensial orau. Gwrthodwyd 13 cais yn unig. Derbyniodd 43 o fudiadau arian yn amrywio o swm bach o 150 o bunnau, sydd ddim yn rhy fach, i'r swm fwyaf o 750 o bunnau. Roedd y mudiadau llwyddiannus yn rhai amrywiol iawn, corau Cymraeg, eisteddfodau bach, lleol, gwyliau cerddorol, cylchodd meithrin sydd yn gwneud gwaith holl bwysig ymysg y plant bach, clybiau chwaraeon, hoci, rygbi, hefyd mudiadau nodweddiadol Brydeinig, Saesneg, fel y geidiaid. Ond roedd y ffurflen gais yn dangos ei bod am weithredu'n ddwyieithog. Gwirfoddolwraig FSC ras yr iaith yn y gorffennol. Noddi cymal o ras a'i rhedeg. Neidio ar dren ras yr iaith fel petai. Rwy wedi gweithio gyda'r mentre ers 1 blwyddyn yn unig, ac rwy'n ei theimlo'n fraint, os nad yn rhyfedd, mod i bellach yng nghanol injan y tren hwnnw erbyn hyn. Diolch yn fawr. Demat de hol, den espichon ma anno. A maman evel tanzoure a redadek, setu mon von da gozel di varben nebeut sifro. Setu mon endro a redadek, zo ouspen aouza ur gwell bras tro droa brezonek, dastu marran evit a rantaoui raktresou, evit souten oriez eo pal a redadek. Diou loden a yadober ar samajou roet gant a redadek. Tapaout a radiouan a roedat skolioù dre soupidigez o nanterkan deus ar gounidou, gant a neil loden a rantaouez evez raktresou a bep seurt. Gant maio liamet evit dioren plaz ar brezonek gevredigez evel just. Evel pep aouzadur, bezeus gounidou a kargo. Tetu. Ek enver ar gounidou da ganta. Diouloden a yadober ar gounidou. Bezeus an aran digaset diom dre an aouzadur mel estradurel, postou labour sikouret da skouer,
on tamit var zigris, kredu anzau. Hag arand roet gant azauduriu lechel, rand vro breiz, trugas deo, département chou, comuni es comuniu, ti eskeir. Bez eus ie deus an arand dastumet gant labour a redadek. Gallout a rafen lakadaneo e ter loden. An arand dastumet gant gwerzh ar kilometrajou, a loden vrasa. An arand dastumet dre vers dafarioù a bep seurt, on tamit vel ur stal, diliajou, traomoasai. Hag evit e chui, an dafarioù roet deom, dre stal gant ambregerezioù zo, dre ur fram mesenerez. Setu an arand dastumet aed ar kilometrajou, piou a bren aneo. On drederen a zeu deus iniennou, tud, deus dibabet rain arand da redadek. On drederen al a zeu deus ar revredigezioù, tud a ozet a strol, evit deus dibabet ie a strol a oza arantaoui a redadek. Hag on drederen al, a zo a ouzadurioù al a bep sort. Stalioù, ambregerezioù, ar zourien, syndikajou, tout bep sort tud. Setu, a gounidou ur aktreset evit ar bloama, daou vil triver, a zo daourant 300 000 €. Setu, a c'hargou brema. An implij penna a chom gant diwan, gant anterkandregan deus ar samajou dastumet. Setu on anter. Hag a goudeze, tout ar aktresou dibabet gant o romite ad hoc, a refur, Den ara var l'er, setu ar samajou a ya da genta, ar samajou brasa. Goudeze, don ara var l'er a c'hargou evit monendro a redadek, bekuit ne ket digou, sevel just. A loden vrasa a ya evit an diour o pradres, gropou a skodennou stokial. Nin ket pet ken ker, me mem estra ober ara or samad uel avar. Ie gant frejou evit aouza a redadek, frejouen, dafarioù neuza, kienti, aouza ken skrivadegou a bep sort, vidéo, klipou, kanaouenou. Daoust da loden vraz aneo a zo gret gant tud a youl vod. Roet evez ur plas brazavar d'an ar zourien breiz, d'ar gazeterien, d'ar mediaou, dre vraz. Kroui on darvoud poblek hag evit mod ar muiañ posub a dud, e breiz e o pal a redadek ie. Setu in implijou, a loden vras a deus ar samajou da stumet a zeu eus gwerzh ar kilometrajou, setu penaos vez randet an dra, gwerzhet evez pep kilomet, on tamit evel pep ler, etre 100 € a 200 € pep kilomet. An dra zo hervez an aozadur you a bren ar kilometrajou, 100 € a zo evit an iniennou hag ar revredigezioù, a 200 € evit an ambregerezioù hag tout an aozadurioù teriadel. Ti esker, comuni eskumio, agal. Pep tra vez gret, gant m'ave fait treuskaset ar samajou ze, da stumet dre gwerzh ar kilometrajou, ar aktresou a da ziwan. An arant pe ar madou da stumet dre vesenerez, pe roet gant an azadurioù melestradurez, a zo gwestlet dre vraz, da aozadur a redadek. O veza meo a redag on darvoud ar warvez bep eil bloa, red eo sonjal bez o dispignou hag a zeu bep bloa mem estra. Setu. Setu gant an amzer o tremen gwelout a reo mar skoazelioù a ben an aozadur lerel o tikreski, a dres on tamit, a dres simplad melestradurel broral et alv lakat muiañ a gargou var chouk an aozerien. Dre lezennou olek, nevez an inkebet di elfenet e mem eus mod gant an tud e kark. Maio simplad ar labour evit ar stod e dalv evidom mur a labour pegur a labour vez grek ganom. Treuskaz ar c'hargou var redadek a da mur amzer evit an implijidi hag evit an dud al youlvad. Reu an zao, man e vije ket bet deus an dud a youlvad, de vefe ket bet deus ar redadek. Setu benos dou edeo.
Gant ar pal da gaout pep kilomet gwerzet gwestlet d'ar brezonek, choma ra diez ar antaoui an naozadur, met, memestra, kem poezet e vez ar budget ar redade. A pegazo frealzus. Merci brazeo.